سازی و دستگاه ریوبریا خاصر به تواهی کسین بشتار ام دبیجن هم خیر هاتن سرسرا و سرچاوان کم خباتا ما به سرناو مانیفستویا آشتی و جواکا دموکراتیک مسوگریا آزادیا گلانه آرمان جو کم خباتا ما اوه وین الخاندنک دربار مانیفستویا داوی کجالی ریبر آپو و هاتو و شاندن و دوی درباره دابه شهید ساخن تجاری نامره باشه خیراتنا دقای اول حاضر بکن امدوه من خیراتن سرجاو مراتن ده دست بکی دا اولو حتی که چه فکر بیواری ناس کرن چه پارتی چه دین چه فلسفه واری ناس کرن دوی کمری زمان و مکان و داما کتی دا وا فکرات درکتی و وا فلسفات درکتی بنرخینه و بشود بنی جبال چرا هم دی کتنه دکن؟ داوین دفگرم آزادی پشت خود دارو به فکره و فلسفه سوسیالیسم اشتراکی هم شیعه در گرفته نام بیکار دی مثلا حیوان نهبون کامو بردوام کنه چرا؟ کسکایی نهبون انقلاب بود ای اوارو خیار دورده باندوری که ایدروژی فکر پارتیا کارکره کردستان دوی دمه دا حیانی و منویستا آشتی و جواکا دموکراتیک درکت آگانه که دیروکی آتا چه کرد بفكرك انه بروحك انه براد ضويبو لما قوا يعني كانوا بيقولوا فلسفه تيجي فاش ترى لما سببك كمش تمام بفكر يعني تروكتيجي جارك ديني جرينتي دافي منفستي وجمرة ريكر دفي منفستي ده شو هبل بوزان قالك تشوانين سر زمان رولي اساسي دفي منفستي ده جارك ديني سروكتي جرينجي دده رولا جن كنت في دارده اوجي جي خو بكري جارك ديني اوجي امبيشن وكفي عدالته لغور امبيشن جواكا ميهانكو هيروني ام دبين يعني تشاوكو جواك ب اشتي جواك بديمقراطي جواك بوكفي جواك بعدالته دديرو كده حطاني روجا مي هيرو تميشن لگور ما في وی هانه که هی هاتی تنکرنه جن هاتی پرچقاندنه جن ترول و تمسیونی خود ناف جواکه دا تنبیه ام دنیرنه جی یعنی چاو که دروجی می ایرو دا سروکتی تم دیرو که فتگرینه که جاره کدینه او همانه که جنه به دست خستی جاره کدینه لسر جنه بگرن شخوا مدی یعنی چاو که جواکه خزایی دا جنه هر تشت آفران جنه هر تشت چیکر يعني أو شيء جارك أديني لما فتجرك وعم تقانبن تديرو كده. همنا كردان أو شيء بو هم جد بيننا وجدي كردان أم هنا لم آزاد لا خواهش قاد كر بالطبيعة اللي هذا الناس كرن. أف هوانكم بشتاق فيكم خبرتكم بديرني سلامتكم وسكفني تخازم. أف كم خبرت قلت هني جبوكو أم مانيفستو باوري باش فهمكم وأم قريبا ريبازي أم شاء بين أم نقاشكم جبال إيرو جهانا من بسكريكين قلت مزنبوكو هنا ومقاسكو أم بسكريكا باوري راست فهمكم وشارساتكم أو قاسة أم قريبا بشروجا خوشي مسوقيركم ببرابو يعني جوختكو كتير زندانا إمراليده قلت كتاب بيساندن
ليه بيجي دفعن 10 سال داوية ده من نهوبينك جلكي بهيس پیش خست و انجام میشی ایرو مانیفستو نام دستمالی براستی من خواهان شانسم که ایرو یعنی کتابی که متریالی که او قصه دواره دیروکی ده دواره سیاسی ده دواره پیشدیتنه ده دواره تحلیل کردن پرزگری کرد و چاره سریه ده نام در تخمین هولید نام دستمالی افشانسی که گله که مزنه چونکه ایرو جهان ما پر آوازی که مزن جان دیگه داری پیش خستنا چاره سریاله وجباكا ديمقراطيك دي طبعا مونفيستو عمالكي خان فيرولي بدنا سر ملي خا بطيبات هبارين جن يعني ام وكابيا كي بدنا تشيكرن نام دبي جن ديف بايا قدر نشاندان كو تشاو جني حرتش ام بيجن دركتا هولي كاتبه وباحثه واكاديميه حقيقة موضوع اللي هتكلم فيه النهارده عن المرأة في المشروع الأوكراني. المرأة أكيدة الأمم الديمقراطية في المشروع الأوكراني. بس قبل ما أتكلم حابة أوجه الشكر للدكتور شرفان على توجيه الدعوة الكريمة دي ليا للمشاركة في المؤتمر. في البداية أنا عايزة أقول إن لما بدأ يكتب التاريخ لما جينا نبص له على مدار مسيرة التاريخ البشري وجدنا ان الحكايات الاولى اللي تم تسطيرها عن التاريخ ما كانتش عن الملوك ولا كانت عن الزعماء او الامبراطوريات، لا دي كانت عن النساء، كانت عن المرأة. جبوی ام هبون خوا اثبات بکن به تکوشین هدف ما به تکوشین آرمان جا ما به گراستی چاواهی رو لحرم باکور و رجلاتی سوری او قاس ایریش لسر به پروژه نتاوا ديمقراطيك دي او کرن ام جبیر نکن چما ام او قاسی هدفن جبر پروژه نتاوا ديمقراطي تباهی مافی گلانت داهیه مافی جن مافی جوانا مافی هر کسی دهیوی و آزادیا پروژه نتاوا ديمقراطي دا ام جلسه روی اساسی رو جنت اینه هدف گرتن دویمی حرکت جن گوهیرو شورش باکور و رجلاتی سوری به شورش جنت دیناس کرن او رخنا داینه دا یعنی هگر ام نکانو خوابه گوهیرن گرک ام رخنا داینه بنیب نکن رخنا داین گوهیرتنه که جدیه جدیت آتا دهندنی رخنا داینه دا هگر تنکان بیخواد عالی میجی داد عالی پیشکتنه دا جخوا وكو دشوبينن إيرو كوم خباطكي درباري مانيفيستو يا آشتي وجواكا ديمقراطيك ياكو هري داويري بر أبو بيشكيشي عبدجن دروا كريا حر عالي كريا جبر كوري بر أبو راستيجي دمهم ما وكو جن ما دقوت كوري بر أبو روجا وأمجي إشكيل برتنا وين روجينا لبر أبو برسفا ما دا وكو جن كنت هون روجن از لبر طايا و مبراستيجي ايرو دي سجار كدنه اثبات كرج الدنيا را بفلسفه خا بپروژه خا کو سر راست کرنا آلوزی جواکان کو دیرو که دا ام بیشتر کو تیدا جیان دکن وید پیشنگتیا جنه دا به چاوا کو دسپیکا جیان دا جنه دکانی کو جواکا خا برنگه کی عدالت بریوا ببرا برنگه کی ام بیشتر وقت هوی بریوا ببرا جاره کردنه به 100 سالانه که جواک جریان راست خاطبو درخستن به دست سیستم کاپیتالیسم کتبو که کانبو راسیجی حتی دمکه حتی آسته جواک پرچه بقراران دشکناندن اجندا جواک و پیوان جواک انگیش کشکناندن ایرو جاردن ریبر آپو بدگرینه که آزادی جندا و جواک بگرن آزادی خواه بگرن ریا راسته و دموکراتی آوا ببید پیشنگتی جندا رولا جندا خاطبو نقاش کردن درباره فکر ریبر آپو کو گرینگی داده جن و بار جن هند امبیجن دو قاطی زیاده دکی کو کان به خو جنوا پنجن ذهنیت با بکسالاری خلاص بکه بخارا و جواک جی خلاص بکه عالی نتویه داجی امبیجن وکو پیک هاته وکو گلی کرد بطایبت هم جید عالی
کس ام بیشن جنسیوی عالی جندا یعنی پر هاتن الخاندن شخاد خبات دا ام بیشن تبلیغون جیها بدکم خبات دا یعنی براستی جی دکتورا سحر مالک هدار جی کر یک جی او بو ایدن جهین پیش مدهنن اثبات بو که دم ام بین ریبر اپو فکر خود جهانی بو فکر خود ام بیشن ایدی عالمی بو ریبر کی اممی يعني راسي جيشنا كنا بزمانه ما ونلها ما مايا لتام ريبر ابو خاندي بو تام فلسفه ريبر ابو ناصر بو وباش هات شيرو بكرن او بخا ديار دكي كراسي او قصا مرحله هنا حساسه كونها امتدى جيان دكن كو تشقص هيزن هجومون تشقص بالتكنيك خاص تشقص بسلاح خوي هنا جران يريشي او قصا ام بيجن هرم دكن او قص بيلانن كل سر رجلات نافين وانا داني بنجي او حتى نجد خازن هول ددن بيك بينن لوزان جار كدن خازن دوباره بكن ل براستيجي هيفيا هانا كل راستيجي مديد ايدي هر كسي فلسفه بر ابو ناسكريه يعني ام به هيفيا داد راستيجي ام به باوري دانكو سركفتن و بروجا اشتي و جواكا ديمقراطيك بيه جاردن بده بيشكانتيا قال كرد وقال هرمه وهر وها د پیشنگتی جنیدا به و جنا کرد ذاتن چاوا پیشنگتی جدا ما هانه ام بیشن کفاح المسلح یاجی ارتش بونه را کر هبونا خا اثبات کر جار کدن پروژه یاجی مرحله اشتی و جواکا ديمقراطيك دیسانی ام واکو جن ام سوز ددن کو ام و مرحله جی براسی جی حتی داویه پیشنگتی بکنه ج تواهی گلن هرمه و گل جهان را از دفرداد خازم براسی جی سر ناوی جن از ببیجم ریبر اپو دما گوتنا خواهبو او بکته كوجود از هيفيه كان روي جنيه يكب صالانه جهاتيه دزينم براسي جبو هيفيه كان روي جنيه وكان روي جنيه كان فقران وهابونا جنيه اثبات كر وبيشنكتيا جنيه اثبات كر وام دبيجن يعني براسي جي ام ديندار تانا وكو جن وكو تواهي مروواهي وام بيجن خوازا ام ديندار تانا وامني تكوشنا خبرداران بكن حتى كو فيزيكي تدنا وخدا ببينن جباجار كوباني لسرنا دجن كوباني سلاوي كي طيبت از ريبر اپوراج الامراليه رتشينم